welcome back to my channel. When I chuan Hmul eyelash chan Chak dan kan ni shil thung do ni. Hmul request oma wang khan tunami tuna karonti ho hi kema changa ronti omri lawa tun nayami ho hi request de hi karon siam phot do ni in a video ayan chanin tun chungami tur hi chu Hmul chan sakna kan ni shil lenga chana masa in kilom tuk ka mangai so mila support a mila like saka mila subscribe to the zongzong sunga han la subscribe chun zom je ula in chante kan la subscribe to rin mila mila shil sak buk donya chanin tun chuma hi chuan in modul chu almond oil in mamua chuanin honey hi Hmul chan sakna na chele mani chuan I almond oil kha 1 tablespoon in mamonga chuanin honey kha 1 tablespoon thau in mamodoni chuanin in mix anga chatte in mix donya chuanin minute khatvel in nga khotanga in noi ma khan chuanin inge botola adalu theya inge mascara bom ra kin ne thepe chuan do thu samanya mascara bom khan in khunganga chuanin zanin budo na khan in noi do ni in hula khan chuanin zan khwa in sia turanya zinga faide bin in mai in phi ra khan in phi le do ni mascara in noi ang khan ni me yang noi dan do so a har salawa chanin zan khwa in sianga chanin zinga faide bin in phi le do ni chanin inge alalan result in ho thai ka be se ya chan la dok pe le ka be sa ka mangai effect so chanin inge long te in lo chan china wain ka long tuk ti kha ka se nan le do chanin inge in lo seranga in chante bolate long te in lo changa ni cha comment la ma te pu min lo shilenga in ala I lo request le ula inge avai chan in kim athil thei shum kha ka shivek big lawanya ka thei anga ma se ka thei anga pui cheu ka chu kala tum je langa chanin hemi hi lo apply le chinanga chan lom ne in lo chan le chok ka be se ka ngai fek cheu